Pozdrav ljubitelji oružja, pozdrav YouTube. Danas ću da izvršim jedno odpakivanje novog pištolja koji sam sebi kupio, a to je Benelli MP90S u kalibru 32 Smith & Wesson. Dobio sam ga ovako jednoj kutiji polu otvorenoj, kartonskoj, kesa, i ova plastična kutija. Ovdje imamo 3 patentna otvarača ili zatvarača i jedan od njih je sa šifrom, kao na koferima ovim. Ima plastična, vidim, neki osigurač. To se vadi pre nešto odredimo sami sebi šifru. Njega izvedem. Sad ćemo da otvorimo. Ahaha. Ne znam odakle da krenem. Imamo ove papire koji upijaju ulje da se ne isprlja ovaj tapacirung. Okvir. I još jedan okvir. 2 okvira. Od po 5 metaka. Znači kapacitet 5 metaka. Sad ne znam zašto sada prave ovdje u Norveškoj, ima, većinom je takmičenje od 5 metaka, ali ima neka takmičenja na otvorenom gdje se koristi 6 metaka, pa bi bilo dobro da je makar jedan od njih 6 metaka. Dalje imamo ulje. Benelli, to je original njegov. Onda imamo alat, tu su imbus ključevi i četkica za čišćenje žičana. I ovdje imamo jedan ključ za podešavanje. Onda imamo ove gumene delove, a to služi, ovo je amortizer zatvarača, a ovo su amortizeri mehanizma za okidanje, komplet mehanizma za okidanje. To se nalazi ovdje, unutra. Ovo je komplet mehanizma za okidanje koji se vadi i to ću vam posle probati da pokažem. Ovo je uputstvo za ovu bravicu, za otvaranje, kako da je koristite, podesite. Još jedna ova etiketa, nalepnica. Sad je ovo od upucavanja ili probnog pucanja fabrički. Na 25 metara, ovo su pogodci 5 metaka. Sad pogledajte koliko je to precizno. Pogledajte naspram palca, ovo je negdje oko 5 cm, ja bih rekao. Pogledajte to. Znači ako bi ovako uspio s ovim pištoljom da pogađam, vidjeli bi me na olimpijskim igrama. Dobro, dalje ovdje imamo model, to je MP90S32, kalibar, znači precrtano je 32, to je 32 kalibar i broj, serijski broj pištolja. I imamo šta je ovo, vjerovatno uputstvo. Da, to je uputstvo. Dobro. I dolazi napokon, nema ništa više, dolazi pištolj. Prvo malo pogledate ovako. Maknemo u kutiju, bolje će se vidjeti. Ovaj crveni deo, za one koji ne znaju, služi za
da ne kliknete na prazno u stvari. I ujedno vam pokazuje da nema metak u cevi, da je pištolj prazan. Što se tiče municije. Okvir, okvir prazan, stavljam ga unutra i vadim tako što pritisnem na ovo dugme. Znači to je utvrđivač okvira. Sad ćemo da vidimo kako se... Inače kod ovog pištolja kad ispalite zadnji metak, zatvarač ne ostaje u zadnjem položaju. Nego vi vratite nazad, povučete ga, imate ovo dugme i tu ga zaglavite između zatvarača, znači on drži zatvarač i cevi i on tako stoji. Znači čim povučete unazad, on je pod oprugom i on se uvuče unutra i tako da možete da ubacite metak u cev. Sada vidim kod ovog modela, ovaj model je malo nešto poboljšan, to vidim ovdje, inače kad se kaže potpuno podesiv, zadnji nišan, njemu je prednji fiksni, a zadnji je potpuno podesiv. To obično kažem i za pištolje koji imaju podešavanje zadnjeg nišana gore dole, zavrtanjem ili odvrtanjem ovoga šarafa i levo desno zavrtanjem ovoga šarafa. Ali sada je nešto potpuno novo, u stvari nije to potpuno novo, ali na ovom pištolju je u odnosu na onaj prošli koji imam, je da se može sužavati otvor zadnjeg nišana. Znači možete da ga proširite i suzite, a možete i da smanjite otvor gore dole, znači vidite ovu pločicu ovdje, samo malo da uzmem nešto, evo ovaj alat, ova pločica, ta ide gore dole, tako da možete da smanjite po visini, a možete i po širini ili da povećate. Sad ćemo da vidimo, da probam ja to da uradim, ako uspijem da vam pokažem. Evo ovako, pogledajte kako se proširuje i skuplja. Vidite sad koliko je široko i koliko se suzi. Znači to možete, a možete i po visini. Sad ćemo da vidimo to, da mogu nekako da... Vidite kako se ova pločica, obratite pažnju na ovu pločicu, kako se diže i spušta. Sad gledajte. Evo ide dole, ide gore. Dole, gore. Jako je teško to, nepristupačno je. Kad vidite ovdje ne mogu da dovatim prstom, zato što je zavučeno dole, i onda još pokazati to na vama da bolje, da možete da vidite, to je jako teško. Dobro, ali uspeo sam, nadam se. I još što su sad, to je neka promjena od ovog ranijeg pištolja što imam. Imam isti takav pištolj, isti tip, samo u kalibru 22. To je ovo 32. Evo sad ću vam pokazati. Znači ovo je potpuno identičan pištolj
Ajde da kažem, nije potpuno identičan, sad sam upravo rekao neke male razlike, ali što se tiče izgleda i tipa, znači oba su 90S, samo ovaj 22 kalibar, a ovaj, znači i on ima ovu vrstu toga sistema za okidanje na prazno, da ne bi bilo na prazno. Znači, vidite sad razliku u cevi. Zašto imamo ova dva pištolja? Pa ovaj mi je u jednoj klasi, se takmičim s njim, a s ovim se takmičim u drugoj klasi. Inače sam imao ranije jedan model isto 32, ali sam ga menjao za ovaj novi, doplatio sam i uz ovaj novi. Zato što sam imao neke probleme imao sam zastoje. Tako da, to je neprihvatljivo imati zastoje u takmičenju. Imate 6 ili 8 sekundi da ispucate 6 metaka i kad imate zastoj vi ste gotovi. Znači zbog toga sam uzeo. Sada što vidim razliku, na primjer, ovdje imate da izbacite da bi izbacili ovu kasu sa okidačem, imate samo da udarite s nečim i da izbacite ovo. A ovdje na ovom imate ovako jedan sistem. Znači izbacite ovo napolje i onda izvrćete. Da vidimo. Evo ga. Ima dosta navoja. Evo ga. Znači izvadim i komplet mehanizam za okidanje ovdje. Tu vidite na njemu šarafiće za podešavanje i ovaj donji imbus. Znači ovaj se obarač može podešavati i napred nazad. Znači ako vam ne paše, ako vam više paše da vam bude malo više ovamo, možete da ga pomerite nekoliko milimetara. A ovaj ovdje služi za, sad ćemo da probam da okinem da vidimo. Vidite koliko je ostalo još mjesta. Znači ovaj šaraf se može još podesiti, ovaj donji crni dim je prst, može se podesiti još prema naprijed tako da imate manji hod. To ću i da uradim. Sad ću da ovo vratim nazad, znači vraća se, jednostavno se stavi na jednu polugicu i ja sam sad došao malo dalje od otpakivanja, ali jednostavno vuče me da objasnim i šta je novitet. Eto. Ovo je vraćeno na mjesto. Sad neću vršiti rastavljanje, onda bi ošao baš previše daleko. Vadi se prvo ovaj deo i onda se vadi zatvarač. Pokazao sam ovu kutiju. Znači, to je uglavnom, evo s druge strane još, pošto sam onu prednju pokazao, 32 watt cutter. Znači, vidite kako je drška. Pištolj znači mora da leži što je bolje moguće tesno u ruci. Zato je pravljena ovakva drška. Eto, to je za sada sve. Ja ću opisati ove pištolje i ovaj još nisam opisao. Opisat ću ih, a imam i još jedan da vam opišem. To je ovaj CZ Shadow 2 i njega ću da opišem, tako da podržite me tako što ćete lajkovati i subscribe-ovati, pa hvala vam na gledanju i vidimo se onda sa sljedećim videom. Pozdrav, prijatno!